paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga ti aramidem, inteng. Ingka agdigusen Ha? Ay, kwa ba na? Diyak kaya ti agdigos ita. Da. Apay asaan? Nagdigos at tupay di kalman. Saan ka anagdigos idi kalman, inteng? Anya asaan? Idi na palabas a bulan dayjay naudi apa nagdigos mo. Yay. Ita, aglepas manunday to abulan ngam di kamatla agdigusan. Ay, kunak no idi kalman ang nagdigosak. Na, di nakulawan. Ingkakit di agdigusan. No diyak kayat ngay. Kayat mo ti mabalunat, Kwa. Kayat mo? Saan? Agdigos akon. Ayan ni Uncle Mau Karay. Ay, ang digdigos. Siya pa'y tinagsakdo iti pagdigos na itay. Umayak agbakasyon ti kunak. Ngam siya kumatan ti tagasakdo iti digos na. Kitagsakdo ka Basta saan una anadagsay, tapno di ka marigatan. Ay, wala tata. Okay lang matkit di Kahit napagdigos mo't lang, ganyan tem ni Uncle Mau. Balunatan ngamin ni Antay. No saan nga agdigos, tata? Anya ti kunam nga raramidin ni Uncle Mau. Agdigdigos. Isumo da mang paypayapay kanyak iya kalsada. Ay, wait. Nagbit mata na nagdigos? Apay payapayan na paray. Ay, amam latan. Kunak man digdigos ka. Mapagdigos da kaya no diyak kayat. Kaya't mo asawin, saan ka nagdigas? Kanya't panag ko ng paray. Ay, saan nga agpaisaw paray? Saan ka nagdigas? Ay, aguri-gurak no agdigos ah. Isu kay ti kunak. Uray ka lang trangkaso, nagdigos ka kay. Amom no apay-api nayapayan ka paray. Ay, diyak mo paray. Imaya mo latan Panagmimeriendan. Kaya't mo asawin, pag meriendahan na paray. Ay, intan iditersi na ni kagawat ko nang. Asino ka na kayaw, pisana nagdigaws? Sumungsungat kami ipailang dito tersinam, daytan adagaws, ti damaga, mare. Di tala ko may dito itersi na nan paray. Damdamagak tanay, imadumot tan tingilaw. Awan mo ngilaw itay. Ay, saan ka nagpabasol mo tamare? Tasan mi nga ilayaban, nagita ang hilaw. Oo, Gumatang kita, kami. oo. Ha? Ha? Sapay gumatang kami kumata, mabisin kami. We want merienda. Ay, kasanaw, nagadumot tan ang ilaw na Na, Lakwan na kami, wano saan, mare? Tano saan, hindi kami sa bali at tersina, gumatang. Ay, lakwan kayo. Sige, mabiit laang. Karen, ayan ni Uncle Mau. Nakitak mo ti Jerwar, ante. Kunak man no kunam nga agdigos. Imbaon ko nga rod nga agdigaws. Angam saan mat gayam anapan? No kasta, linibasan na kamanan, ante. Wen saan manen ang nagdigaws? Ay, naang tudlang arudan. Insakdwak lang arudan iti pagdigos na. Indadangak pa yun Ay, awanan Ulawan nan amin makapulapol na atataw gapo iti angot na. Imay gimatang ni Mariba ng iti sabon dito Tersina, Kapitan. apay kumano, may gimatang. Kuna na nga agdigos ka kanaw. Apay, basta-basta ti agdigaws. Daskan ngamin nga agdigos ka, Kapitan. Oh, saan na napatigday ta? Apay asaan anapatag? Kat agap-apot kami amin iti agong menu lumabas ka. Apay nga ni pare badong. Kaya't nakakadwa oray sa anak digos. Wala ata iliblibrim gayam iti merienda. Na. Apay, ni pare badong ay. Aw matin. Nakatugaw lay tayo dito'y. Nagawi din tasaan namat akabaulan nga ang angutan day tapayud mo. Ay, agtal na ka man kagawat. Kaya't mo tadyak baybayadan ti minerienda bay. Kun kunaklang mat Kapitan. Amala, agbayad ka nga ruda. Ay, nakaluto di ante. Karen. Nagapuam angkal, itay nakapayabirbirukan ni ante. Nagmerienda kami ka ni pare badong. Saan ka matgaya man nagdigos? Insakduan ka pa'y. Agasam ti bannog ko, anang sakdo iti pagdigos mo.
Paginaw no, pagluto lang ang time. Di mo pa'y kaya, saan kan asumakdo itamalan. Oh. Napakapabisintilot luto, mabanang. Nasaya at mat, nagawid kan. Ay, mga tayon. Kulak nga digos ka. Ay, ayan tay balunod ko. Sakbay abiro kam ti balunot mao. Kita ang pwede ito iyaw awat ka. Kwarta. Sangari mo dito. Ay, gusto. Tanay, talaga nga awan ipalingkay. Saan la dito? Ada pa dito ibulsak. Ay, katiyawat mo nga ron aminen, Sagadan pa adila misaan tamangan tayon. Ay, winintay, isaganak adagos. Ato'y pati kwarta. Ay na, inak agpalingki inton biga. Saan ako nga agdikusan nga? Ay, adalataken ka. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ante, apay saan nga digos ni Uncle? Kuna namat nga uray saan ay. Ang madinti angot na. Ay, nalawag ti imbaga ni Antay. Apay apilitin dak, dujak kayat. Sapay at the session yu inton bigat. Oho, anya ko ma. Hoy, agapot tumanon iti agong dagiti padam nga opisyal, Uncle. Sakti kapitan. Makiang-angot dalang. Agreklamo na pa. Bye-bye amon ni Uncle mo, Karen. Ay, mapantakit din ichay ile. Tain taman makitsenda. Adda kwartam, ante. Ay, ada Inikandak nga ron ni Uncle mo. Ay, ibabawik na ito no pilitin dak ngagdigaws. Ay, intan Karen, narigatin no ibabawi natin intan na kwarta. Intangarudan, ante. Umay ko la igatangan ni Badong iti shampoo na maray. Ay, agdigdigos mo't laag ni Badong Mau. Kuna, saan apada ni Badong ko ni Kapitan? Uray jak ibaga, inaldaw nga agdigos ni Badong ko. Niya gulimag ka, lumabas ni Kapitan. Ayun kaya. Good morning, Kapitan. Kagawad, di mo liplipatan dyan sisyon tayo itong madamdama. Ay, wad, Kapitan. Sumaruno akadagaws. Ha? Sige. Unay mutin ti awit ni Kapitan Maray. Makapaulaw. Ay, di mo pigsaan ta ang mga numangig na. Anya mo ni Maribanang, baybayan na kasta ni Kapitan. Ay, uray an-anwam, ta itarayan na kano ni Maribanang, no pagdigusan na. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasta? No oras ti panagdigaws, naskal ngagdigaws. Kapay nga awan pa'y lang dagiti daduma akakagawan. Diyak mo't maawagan ti cellphone da, Kapitan. Uray ni sekretary ka ni treasurer. Awan ba? Dudwa talaang, Kapitan. Ay, amuda nga agsesyon tayo ita. Ay, nay, agsangpatan dagiti bisita, Kapitan. Ha! Bisita nga? Dagitan ngilaw. Na, apay dagita ang ilaw. Ay, bugawang. Si Kansamo tirantada. Anya siya? Bugawang kindi dagita ang ilaw. Ay na, Kapitan. Narigat mat nga rod abugawan dagita. Di mo ilibak, Maray. Saan ka nung magama natuloy yung sesyon yaw? Ay, wan. Awan dagiti kakagawad. Kahit sigon tinasagap ko nga istorya. Saan da ka no akayat amapan makisisyon? Gaputa saan da amaanusan di payod ni pare inteng. Ay, wun nga raw. Jak to pa'y maanusan. Ay, uray siya. An-alusak lang. Awanay, nagulon da ito yung barangay, Maray. Ay, saan mo't kuma, Gapo iti payod ni pare inteng. Awanay, ti mayat asumrek iti barangay hall. Ay, uray asi numot ngamin na, Siyak to pa'y jak kayatan nga asin da ita kumpare. Uray pa'y no payapayan na. Laklaka maya ti maulaw. Pay-payapayak ni Paribado, ngam di nakpampansinan. Nakita naman tapay payapayam. Ay, mabit lang, ta ipakitakan ko na dahito arak apag sangwan may. Kita no saan nga umasidag. Oh, pare! Kita bitoy! Oh. Nagalisto nga umasidag ni Tata Badong. Ay, agshot kami man. Naparte ka kon, pare. Apay nga hindi mo na pinayapayan ka. Hindi nagpampansinan. Hindi pa kita. Toy arak.
Alisto ko ngay masidag. Siyempre, harak gayam, jaki di umasidagay, pare. Awanan pare. Sana na kaya't dagiti kakagawat ti makisisyaw. Hamon pare no apay. Na, apa ngay? Saan da maanusan ti ang dud mo, pare? Nabartakan. Di mo amuti lawlawatam. Hey, amo pare. Nabartaka. Ibusin ta ka din na bate nga arak. Guhom. Mare, kunak man no napagdigos mo ni Kapitan. Ay, awan latta, mare. Narigat apilitan tilakay. No saan na akayat, saan mon apilitan. Ngamnas kan apilita, Mare, adadaywanan dagiti tattao. Kasta aya. Di pa'y kayatan dagiti kakagawat ti makisisyaw. Ay, bay aklat tako man kahit. No saanin nga agdigos. Ibagbaga pa'y kit din ni Marito yung abay-bay am kanumatan ni Kapitan. Naibaga na ti kasta. Kawan, awan ka nung sirbin nga asawa ni Kapitan. Nagturudan anang ibaga iti kasta. Pudno mat nga men. Itulok mo mat nga men ang nagbangset ni Kapitan. Kunakun ka. Nakaluton ni Antem tabangan tayon. Ay, ante, siya kung timang isagana iti lamisaan, tamabisin ka nun ni Angkal. Sige, isagana mo ti lamisaan, Karen. Ket kabayatan ti panang isagsaganam, mapan mo't agdigos ni Uncle Mo. Anya, siyak man tinakita mon. Ingkakit din, Angkal. Saan amabalin amangan ka, no saan ka nga agdigos inteng? Ay, sus, unay ka ti panang dusab mo't kanyakon. Ay, saan mo nga ipapilay? Ito iti pangpalingkiyo. Ay, kwarta. Saglilimagasot ko naman. Ay, thank you, inteng. Karen, intamanan makichinda. Angam, saan lata nga agbaliw ti panunot ko? Ingkalata agdigos, inteng. Ay, unay madaytan. Hindi ka kangaroon iti kwartat. Diyak kayat. Di mo kayat, Ay, ayan nantay balunat ka. Mapalunod ta kaya. Kado adamo ni Karen nga isang gag. Na. Ay, dito'y kasangwa na Karen. Ay, di nakaramidan asanggaa, Angkal. Nasakit ti mabalunat. Pumanaw ka iti sangwanan ni Uncle Mo, Karen. Karen, siyak ti denggam. Nay. Ay, saan ka no antay ko na ni Angkal? Ay, agtulnugakan ko na. Ay, makapakingtot ka ba't antay? Kunakno ti tumang ko ti pinangormaw. Ay, sus. Iso nga aglisi ka dita, no di mo kaya ti mapang-or, Karen. Uwan antay. Ay, Karen, kunak proteksyon anak. Ingkakit agdigos nga minan, Angkal. Para matlang iti pagsayatam dayta. Saan na kami naparigatan ka ni antay? Kan, saan amabalin ato maray ka, inteng? Tabantayan da ka ni Karen. Ingkal, Angkal, tanay. Saan ka amangan no saan ka ngagdigos? Yay. Ay na, Kapitan! Simple lang ti ipapaaramid ni nanabanang kanka. Di mo pa'y aramidan. Aramida mo ang tapno malpas. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa naman ay? Apay aya, Saan ka na mapan makichismis ko na kay? sana ka mapan makichismays, mapanak gumatang. Sigurado ka? Kunak matkan ka saan akon a makichismays. Rumbang laing, tanay. Nagado a babae, tinaipabarangay, gapo iti kinachismusa da.
Kukumaray! Adda akon! Nasaya at magtadakan, kumare. Itay da ka pa nga urayan. Nakita kayo gayam iso nga imaya kadagos. Anya nga ti pag-iistoryaan tayo. Ni Marituyang sigurado nga dabalon na achismays. Ay adu ako kumaray. Nakaurno nga kiti may istorya kada kayaw. Ay katrugyam nga ruden Mabalinan ti agistorya. Ay mabalinan. Sige, rugyamon maray. Tanay, awan pa'y customer, tapno manggag ko ana imbag. Amuyo jay bakit abaak akalugaran tayaw. Sino day ta? Jay ngay adda tersina na. Ay, saan man aday tati istorya, maray. Sige, maray. Ituloy mo. Tinagan na kat agrugi iti kwa. Ay, uston ko nakmat. Siyaksa, matanday tayo chismis mo. Nay. Marurudak nay. Apay ngay akas tati reaksyon mo maray. Kud saan mo't asikat idakdak kamatang. Wenmet nga main marikwanang. Nagadaw dagiti baak a babae ditoy amang rugi tinaganda iti kwa. Jak pa'y mga minalpas di istorya. Tinagan na kat agrugi iti Ay, kwa. aga-apa tayo no kastalaan. Na, Uray aglilin ni patayon. Si Sasango asyak tis istorya Marituyang. na, Si kamat marikwanang. Apay, si kaaya tinakdaka mahatan ni Marituyang. nagadua baak a babae dito kabildatan. Kat, kunamot nga agrugi tinagan na itikwa. Oh, dinalawag asyak dayta. Permi mo't ang nagsensitive ni Marikwanang itaan niya. Un nga ron maray. Saan mo lang nga ruda na naituloy dya istorya? Agung mga may. Iso nga rud asininyasan ka pumanaw tan. Tadituyen nga ituloy mo dya istorya kuma. Nasaysaya at pa'y maray. Alan istorya nga rudan sakbay ang mapanak agluto. Tanay, aldawan. Asino dya dakdakamatem bakit aya? Ningay kwaleng. Kwalay? Wan, jay baak a bakit di tapurok dos. Wan, malagip kon. Tay nakangis-ngisit bakit akulot pirme tibuok na. Saan sapay nga agdigdigaws? Apay ayamaray. Anya tinapasama kan kuana. Nakitaray maray. Na, iti dayjay nga edad na, nakitaray pay laang. Imbag man, taada na ngayat kan kuana. Amaw no asino tinakitarayan na maray. Baknang alakay. Na, imbag man, taada pay laang lakay anang itaray kan kuana. Baknang pay. Uy-uyawan tayo ni kwaleng. Baknang itan maray. Jakmat inoy uyaw ni kwaleng. Saan aya? Kano kay bagbagam lang itay? Akas lasaan nga digdigaws. Kas ka na nakangingisay. Na, ay wanan niya. Ay, mabalin mo't siguro nga ibabaway. Dagiti na ibagak itay, Marituyang. Paludak man kagawad. Manaw! Day, baka ugat kan sabay. Ay, talaga makaong ungutak. Kan agong ungut ako na talaga. Awag ba't di basol ko kan ka Saan asika ti pakarurudak? Ay, ni Marituyang. Tapay kagawad. Anya ti inaramid kan ka day ta kumarem. Ichis-chismis na din. Ay, kano chismo sa mga mina talaga ni Tuyang. Ipabarangay ko no kasta na laang. Ay kawan Nagadaw ti chismoso kan chismosa may rekreklamo ija barangay haul. Ay, taylod ko na kagawad. Ay, baka ungutak ka talaga. Makapa-high blood dayjay atuyang. Ha? Ay, ka-chismis mo mat ano yung chismis na ka. Ayun anya. Nagsaya atin asing-asing dayta. Mari Maria.
Apay ajak na panunot adagos. Ibang tadak ang nangisinga-singa niya. Ay, nalaing ka magayam. Kat gapo itinsingasing mo, ay ludan ka na dagos. Mabalin mo siguro alibride. Saan mo na panunutan? Word ko namon kagawad. Man daw ti kastoy gundaway. Ay wun malagan. Libre, para ken ka. Mga no, makiramraman ka mo't ang makichischismes. Saan mo't Na, saan nga? Tunggal mapan ka ititirsina ni Marijuana. Apay ti kunam jak amaw, makichischismes ka ijay. Na, kasano nga amaw? Wala ta ititirsina ni kagawad ti pag-uumungan, nagitichis mo sa babae. Ket anya ngay gaya ti nagchichismisan niya. Kita ang manday ta. Interesado ka mo't lagayam. Interesado ka dyan. Damdamagak lang. Wala, takayat mo amaamuhan. Ay nasayat no para dengeg ka lang. Asan aday tay sikat ti paggapuan ti chismes. Tapno di da ka ipabarangay. Kuya, nanamag mo, Jace istoryahin da abaak abakay, anak kitaray. Ay naudi kan iti damag badong. Ay, amok daytan, kinukwa ti rugi tinagan na. Kuana, Kuwaling. kunak laki di ani kuana ngay. Sasaya atam at akamatin tinagan na. Tanay, dandan agpadpada dakin ni Marikuana ang tinagan. Kuwaling kunak mag. Oray makaungot ni Marikuanang Angam saan mga iso ti inak inis istorya. Narigatay, no may reklamo ka dita barangay hall. Sangwak ida, kabutang kukidan ti maipabarangay. Kano komparim jay kapitan. Ay naglastog kang agsasawa. Ay agtal na ka tuya. Tama nga no si kantomay ti sarunuda pagchismisan. Kagawad ko dang. Awanan ti may nagreklamo at naichischismes. Ay awanon, kapitan. Ay, agasa mo ti sa nga pulong ay may nagreklamo ngay. Adanto pa inton bigata. Na, ay, saan mo ti na may ibus ti agreklamo? Ay, ado nga ti chismosa kan chismoso dito barangay tayo, kapitan. Sukit ajak kayat day ta chismes. Ay, kapitan, amom ka day. Ay, anya day ta kagawad. Iwarwaras ni Marito yung akurap kakanaw. Anya? Iwan, kapitan. Ado ka no ti kinurap mo apun daw ti barangay. Ay, makaunget ako nay. Nagalas at talaga ti ugali day di atao. Namimpinsa na chismosa. Chismis dayta ni Marituya. Jak lay pagharok akas jay ti ugali na day jay ako marim. Nangistoryaan na ngay iti dayta. Kadagiti tatawa. Ay, imbag kumamot nupod no. Ay, no may to dumawat iti bugong. Di mo ikan. Ay talaga saan? Nay. Ultimo asen, jak to ikan. Agasab day ta pa ng pirpir di na kanya. Ay, nagsaya at titrato takadakwada kan ni Pari Badong. Ang kompormimot gayam ti maibagbaga na itiliklikodam. Ay, ang mga no adupay tinis istorya na kontra kanya. Ay, kasta siguro Ay, inaksamot apaun ay. Ay, dudat. Agkalma kalaang. Ay, inaksamot ipungot. No. Saan ko na? Kasanumot ngamin, kat pirpirjan na kamay. Maray! Maray! Yoho! Sino ba iti kumari mapaypayapayam nita? Ni kumarik abanang, ang karkaraid ijay paraangan da. Kahit nakita na ka. Timalyaw, awan mo't reaksyon na. At dangarod aramiden na, disturbum ki din. Na, wan tamapan ko buludan jay karaid na. Tila mo inka bulbuluday. Nagsadot ka magayam nga garamid iti karaid. Sa kumanan tinakita man. Tuladak man mo ni Maribanang, karaidak mo daytoy arubayan. Ay, agbubulod ka talaga, tuya. Maribanang, nalpas
ka din ang nagkaraay. Tapay nga umay mo damag-damagan. Na, umay ko kumabuludin day takaraid mo. Ha! Day tatipaglaingam, ag chismes kan bumulod. Na, apay ang makaungot ka, Maray. Asino kumatisa na makaungat iti panang ichis-chismes kan panang daddadaal mo kan niintay. Ne, jak mo pinirpir dyan kan inchis-chismis ni Kapitan. Anya saan? Ni Marikwan ang amis mo tinang istorya. Ay na, Maray, awan inis istoryak akasta. Iso asaan kan akayat apabulodan, wano padawatan iti anyaman dita. Ay sukatamkit di jabugong adinawat mo iday. Saan mo't akasta, Maribanang? Oray dagiti asain, isublay. Ay malagip ka, adapay gam binulod mo abagas iday. Naa, pati ka di dayjay, sukatakpay. Amen! Isublim amin a binulbulod mo, adi mo insubsublay. Nakabalisak matlangan kan ni Mari Tuyang, Mari Maria. Nakadumog may tamagmag na di ta kalsada kagawad. Ay, mabain pa'y at tumalyaw ah. Naglaing ka, nagharamid iti istorya kagawad. Ha, pinerdyan nakmat ngamin ita. Ha, Amuklatan na kagawad nga aramid mo dayjay. ay mayat matlaan. Mayat ngamsan mat akurap ni Kapitan. Kun naklaang mat dayjay ah. Agam kasano ngay no patsyang dagiti tao. Daita, ti kung kunaking ka. Anya nga ita. Urayam nga maipabarangay ka. Jak mo't pinirjan ni Kapitan. Asino pa itan ti mamatiking ka. Katsika asino pa'y kumangay. Patyan na, no ibagak nga awan ti inchismis ko akasta. Kababain pa kayo dyan ka ni parintek. Ti pagdanaga, jay imbaga ni Maribanang, asaan ako na makadawat iti uray anyaman, ultimo bugkoaw. Daitan, dilubyo wa talaga. Anya nga'y taramid ko. Ay kating ka makisarita ka ni parinting Agmay sa akamapan. Ay katwa da. Si kagayam tinang ichismes. Di nakiramraman dita, tuya. Sige na, sumrit ka dito opisina na. Sikan umunakan. Sikat nakabasol, iso arumbang sikat makisarita. Ay, umunag kayaw. Munog ka kanaw. Si Kati umuna. Ay nagaduka nga momon umunog ka. Di nakiduro na. Marituyag! Kapitan. Siyak. May kakasarita. Ay, ala, tapaayabak ni kagawad kwa na. Ta iso, tinangidanon kanya. Makitam to yan. Kunak to, may anasaya at nakisarita ta, kini parinteg. Di nasulbar, ti problema ta. Wan ba daw? Kunak anoong tanak ni Kapitan? Tinasaya at nagpalawag ka king kwa na. Kandim liplipatan, di palagip na king ka Adda ayamag. Makitam da ita. Nalipatan madagusay. Jay ko na naasaanan ang makichismays kan agichismays. Iso may. Wan, jaklip-lipatan day tang imbaga ni Kapitan. Kanayon mo laglagi po na. Ay, iba daw. Anya ngay nga tati pag-uumungan dagi jay babae ijay igit ti kalsada. Na, kasla interesado ka. Ay mapankula denggeng. Ay sanay. Kay bagbagalang ni parinting, aliklika mo tag chismes. Ken makichismes. Mapan ka manay. Ay wanan niya. Sa pulsa ka nayon na mapalpalagipan ka Agawit na kitay. Ay nanatoyang agnhakamkan. Adu ti dadaulen ti madi nga istorya. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Review script 10 Best Ilocano Comedy Drama Full Episode 2026.
Episode 10 feels like a strong continuation of the series because it takes the familiar barangay comedy style and turns it into a lesson about fairness. At first, the episode gives us the usual fun, loud reactions, funny explanations, people talking too fast, and a community that always seems ready to join the conversation. But underneath the laughter, this episode reminds us that a good leader must not only listen to what is loud. A good leader must listen for what is true. That is what makes episode 10 interesting. In a barangay, every problem has more than one version. One person tells the story from their own side. Another person adds emotion. Someone else remembers an old issue. Another neighbor gives advice even before hearing the whole truth. Before long, the original problem becomes covered by opinions, pride, and personal feelings. Stands in the middle of all that noise. His role is not only to make the audience laugh. His role is to remind the characters that fairness matters. He cannot simply believe the first person who complains. He cannot follow the loudest voice. He cannot decide based on who is more dramatic. He has to look deeper, ask questions, and understand what really happened. That is the heart of this episode. It is funny because the characters act like ordinary people, but it is meaningful because the situation reflects real community life. Many people want justice, but only when justice favors them. Many people want the truth, but only the version that protects their image. Many people want to solve the issue, but they also want him to take their side immediately. This creates the comedy of the episode. Someone may arrive feeling confident that they are right. They explain with energy. They complain with emotion. They expect everyone to agree. But as the conversation continues, small details begin to appear. Maybe the story is not as simple as they made it sound. Maybe they forgot to mention their own mistake. Maybe they are not completely innocent. And that is when common sense becomes important. Episode 10 works well because it shows how people often tell stories in a way that makes themselves look better. This is very human. When people feel embarrassed, they hide some details. When they feel guilty, they explain too much. When they want sympathy, they make the other person sound worse. The comedy comes from watching those little defenses slowly fall apart. Does not need to shout to expose the truth. Sometimes he only needs to ask the right question. One question can make a person nervous. One detail can change the whole situation. One calm response can stop a long excuse. That is why his character remains effective. He understands that the truth often appears when people are allowed to keep talking. The barangay setting makes this even more entertaining. In a small community, people already know each other's habits. If someone always complains, the community knows. If someone always makes excuses, people remember. If someone always starts trouble and then acts innocent, probably sees through it. That familiarity creates natural humor. But episode 10 is not only about catching someone in a lie, it is also about fairness. Fairness means listening to both sides. Fairness means not deciding based on emotion alone. Fairness means correcting the person you like if they are wrong and defending the person others dislike if they are right. That is not easy, especially in a community where relationships, friendships, and reputations matter. This is where the episode gives a real leadership lesson. A leader who wants to be popular may simply agree with the crowd, but a leader who wants to be fair must sometimes disappoint the crowd, has to choose truth over easy approval. That is what makes his role meaningful. He is funny, but he also carries responsibility. The episode reminds us that public opinion is not always justice. Just because many people believe something does not mean it is true. Just because someone speaks loudly does not mean they are right. Just because someone looks pitiful does not mean they have told the whole story. In real life, this lesson matters. People can be judged unfairly when others believe only one side. Episode 10 uses comedy to show that danger. The audience laughs at the reactions, the side comments, and the awkward excuses, but the deeper message is clear. Before judging, listen carefully. Before taking sides, know the facts. Before repeating a story, ask whether you are helping or only making the problem worse. Another strong theme in this episode is responsibility for words. In a barangay, words move quickly. One complaint can become a rumor. One rumor can become a public opinion. One public opinion can damage someone's dignity. That is why people must be careful. A funny comment may become painful if it humiliates someone unfairly. A repeated story may become harmful if it is not true. His job is to stop that from happening. He brings the conversation back to what can be proven. He reminds people not to turn every problem into entertainment. This is important because in a close community, problems can easily become a show. People gather, react, laugh, and comment, but for the person involved, the issue may be serious. Episode 10 balances this very well. It gives us entertainment, but it also gives us a reminder that people's dignity matters. Comedy should not become cruelty. Teasing should not become judgment. Community concern should not become gossip. Brings humor, but he also brings boundaries. The episode also shows how pride can make people resist correction.
Even when the truth becomes clear, some people still do not want to admit fault. They may change the subject. They may blame another person. They may say they were only joking. They may act like the issue is not serious. This is another realistic part of the comedy. Many conflicts become longer because people protect pride instead of choosing peace. A simple apology could end everything. A small admission could calm the situation, but pride says do not admit it. Pride says explain more. Pride says make yourself look better. And the more people follow pride, the funnier and messier the episode becomes. Episode 10 reminds us that humility can save a lot of trouble. If someone is wrong, they should admit it early. If someone misunderstood, they should correct themselves. If someone hurt another person, they should apologize before the issue grows. Humility may feel embarrassing for a moment, but it prevents bigger embarrassment later. This episode also gives value to patience. Does not rush to judgment. That is important. A rushed decision may satisfy the crowd, but it can hurt the truth. A patient leader gives each person a chance to speak. He listens not only to the words, but also to what the words are hiding. That patience is part of wisdom. In a comedy setting, this patience becomes funny because the characters often expose themselves while trying to sound innocent. The audience can enjoy the scene because we already sense where the truth is going. Lets the situation unfold, and little by little, the real issue becomes clearer. From a storytelling point of view, episode 10 feels like a good milestone because it shows why this series continues to work. Is not only a character who appears to solve problems, he represents the kind of common sense that every community needs. He brings humor, but he also brings balance. He understands people's weaknesses, but he still pushes them toward honesty. The episode is also enjoyable because it keeps the rhythm of Ilocano barangay comedy. The voices feel lively. The conflict feels familiar. The reactions feel local. The lesson feels practical. It does not need a complicated plot because the comedy comes from people being people. Their pride, excuses, reactions, and emotional timing create the entertainment. This is one of the reasons has strong appeal. It is not comedy from a distant world. It is comedy from daily life. It feels like something that could happen in a neighborhood, a family discussion, a barangay hall, or even outside a small store where people gather and talk. The setting feels close to the audience. Episode 10 also reminds viewers that fairness is not always comfortable. Sometimes the fair answer is not the answer people want. Sometimes the truth corrects everyone, not just one side. Sometimes both people in a conflict have something to learn. That is a mature lesson for a comedy episode. The best part is that the lesson does not feel heavy. The humor carries it. The audience laughs at the characters but also understands the message. We may even recognize ourselves in them. Maybe we have told a story from only our side. Maybe we have judged too quickly. Maybe we have joined a conversation without knowing the full truth. Maybe we have protected our pride when we should have apologized. That is the power of it. Makes the audience laugh, but it also quietly teaches. It shows that ordinary problems can reveal important values: honesty, humility, patience, fairness, and responsibility. Overall, episode 10 is a fun and meaningful episode because it uses barangay humor to explore fairness and leadership. It shows that conflict becomes complicated when people tell only the side that favors them. It shows that community noise can hide the truth if no one is careful. And it shows that a good leader must be brave enough to choose fairness over popularity. The strongest message is this: before you judge, listen to the whole story. Before you take a side, ask what is missing. Before you protect your pride, ask whether honesty would solve the problem faster. And before you repeat someone's story, ask whether you are helping the truth or only spreading noise. In the end, episode 10 reminds us that comedy can still carry wisdom. The laughter is there, the characters are lively, and the barangay energy is strong. But behind it all is a simple lesson. A peaceful community needs people who can tell the truth, accept correction, and treat others fairly even when the situation becomes embarrassing. Before we end, let me ask you this. In episode 10, what do you think is harder for a leader: listening to everyone patiently, finding the real truth, or correcting the person who refuses to admit their mistake? Share your answer in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.